सिगी ममांगदा हजरत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ियारत तौनांगाई की दमकता इखुगी आसमान दा नूर मतुम अमा इखुगी नोंगुम्बन अमना मखोई सिंगदुसु हजरत आमिना की उरुम छाया तौबिरम्मी मेबा उचेक वया सिंगसिसु पाइथरागा हजरत आमिना बु ज़ियारत तौरी मेबा हालांकि सिदा ज़ियारत तौरीबा पोसक्सी महाकपु तोइने तोइने एंगिबा यम नुंसीना ज़ियारत तौरीबसी सुमना खक्की हजरत आमिना की शिकुम मुबारक ते यावरीबा जातुदने लंबी अहिंग लंबी चटपा मीसिंगसिना थागी मैकेदी एंखटलेदना करम कांदा था थोगकदबनो थागी मंगाल लाकदौरीबनो अदुगी मंगानदुदा अखोय लंबी सी चुमना चटचगे करम कांदा लंबी सी चटपा यागदबगे हाइबसिगी वखंदा तोइने तोइने ngамमेमेब असुम तौदना हुजिकी हजरत आमिना की शिकम मुबारक ते यावरीब जात असिबु थोगा अब मतुंगसिदा अखोइबु अचुंब लंबी पूरी दुनिया से गानहनबिगनी महाके जरिया दिगी खुश अचुंब लंबी द चटकदौरे हाइबदुगी वखंदनेब महाकी मनाक्ता कुमागा ज़ियारत तौरम्मेबसे महाकी ममंगद उहनबदुनी ए अमीना नहाकी शिकम मुबारक ते यावरीबसे सि नहाकी शिकम मुबारक ते थोगकदौरेसि पूरी दुनिया की ख्वाइदगी फब जातुनी अमसुंग पूरी दुनिया की मकोकनेब ओइगदौरिसे सिगी खुदम करिनो हाइबा मतमदा नहाकी शिकम मुबारक तेगी जात असी थोगक्त्रगी ममांगदा नूर अमा थोगकनी नूर असी अखोइगी शाम हाइबदी सिरिया हुजिक मिंग ओइना सिरिया छिफोबो nganगनी हाइबदुने अदुगा सिगिसिना हेक थोगकपा मतमदा महाकी ममिंगसि मोहम्मद हाइना कौ हाइबदुने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत आमिना की शिकम मुबारक ता थामापन नेबे लैरिबसे सिगी थामापन सिगी मनुंगदा तसेंगनमक्की ओइना हजरत आमिना दा अनाबा महाकी करीगुम्बी पोषक अमुफोबा ओइखिदेब अदुबु नुपी सिंगसिदा हमलगी एखोइगी प्रेग्नेंट की मतम सिदा नोंगाइतबा मयाम अमा लाई अवाबा मयाम अमा लाई अदुगी अखोइगी खितंग ओनिंगबगुम्बा सुगुम्बा सिस्टम अखोइगी खितंग असिनबा चनिंगबा अथुम्बा चनिंगबा सुगुम्बा अदुम लैयेबा अदुबु हजरत आमिना गिददी सुओइ ओइखिदेबा अदुगी पोसक्तोमा सिदा हायरेदना अखोइगी ngarang सेंगना सुमैना हजरत आमिना की युम सिदा था कया चनिंगाई थकनिंगाई लेतेदना सुमदा खकी खजूरगे इसिंगा तौरगा लेलकपा इमुंग से हप्ता अमसिदा चाक थोनिंगाई लेतेदना सुमदा खकी इसिंग ने खजूर अमनिना तौरगा लेलखेबा मफमसिदा हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिना महाकी मबुक मनुंग सिदा तशरीफ आवरी ओइरा अब मतुंग सिदा युम सिदा बरकत की बरकत ngakta angak pawakya angak thogduk mayam singsi uba matamda kari tawre adugum laba Quraysh ki nupi singsida bayan tawbane naqisul aqal Quraysh ki nupi sida hana dagi su naqisul aqal oibanina mukhoina hazar amina na Quraysh ki nupi singsida wari si liba matamda mukhoina angak pamusalamme adu tare ma si butna tanare jinna phange but ka loinare haibadune be mukhoige wakhalonda leirambisi ado hujiki Quraysh ki nupi singsina karamba tajwis tawi haiba matamda mangonda magi mangak sida yot matumam su sibire magi makhut sida su yot matumam ne sibiri basi karigi yot si aigi inakta thammagadi aiga inakka loinaragadi jin chu changaroi but chu changaroi adui taragadi mangonda asai thaudok thoiba mamangdu uhalliba mayam sigi mayam singcha ammu boba loina roi haibadune adregi numittudi hoi phare magi mangak sida season bere magi makhut sida su season bere adubu tumba matam dadi hazar amina gi mamangda hanuba nupa ma uhalle aduga hazar amina da haib e amina nahaki shikam mubarak te yaurisi sayyidul anbiya नबी मयाम सिंसिगी सु सरदार ओइगदौरी बने सिगी सिनि थोगकदौरी बसी नहाकना करिनो सिजल्लिबदु सिनेबा सिगी सि लौथोखो एना हेक हायरबा मतुंग सिदा मागी हुजिकी बुजुर्ग सिना
yotugi maikeda sumaina khutchina ishara tawda tatkhre mangakki sisu makhutki sisu tatlaga takhre zamin sida Hazar Amina na mangonda hangeba e buzurg sahab nahak karamba misak no sine adu dhairammi aisi Hajarat Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wassalam ni ena sida karino khangal liba se haiba mata Hajarat Ibrahim si su khange dana nasalni Hajarat Ibrahim gi masane bai khoi si suloina adugi mathak ke mathak Hajarat Adam dagi lakpani adu Hajarat Ibrahim ni Hajarat Ismail ni nabi ki silsila si adugi matung dagi sumlaaga Hajarat Hashim Hajarat Abu Talib Hajarat Abdullah Hajarat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adugi matung adu da ikhoi si Huzur sallallahu alaihi wasallam gi ruhani masane baral sida hining isi karina kan sumna ki mahak ke hamal da bho lairing ede sayyidul anbiya sayyidul mursalin Muhammad Harbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gi walida mahak ki mamagi hamal da lairing ai matam sida phoba yotu sibadagi mana tawbiraba thing biri basi aikoina Allah Ta'ala na aikoida takbiri basi taseng namak kyoina mahakti dunya sida la kadori si yo lai ko lai punjanba amasung aikoigi phazan pujal bagi system si mahakon da lai gadaba natte adugum laba Allah Ta'ala na punjan khraba kangu sing du lauthok piba adugum laba zat ni la kadori si adun hujik tegi sugumba yot punjan bagi system se tawhanda baneba Allah gi maikei degi adugum laba jannat ki maikei jahannam gi maikei da chat kadaba faisla ta akhraba mi singdu joli sina pullaga amasung magi mangak sida tok hapchallaga puraga amasung thammiba miyoiba singse nabi alaihi salatu wassalam degi zariya degi joli na pulamba mayam singdu loina mak lauthora aga tok hapchallamba mayam singdu loina mak lauthokra matungda jannat ki faisla tahan gadoriba adugum laba zat tune haibineba जंजीर कटवा दे उनके हमल में होते हुए आपने लोहे का तोक क्यों डाला तुम्हें हरगिज ऐसा मुनासिब नहीं है अदन हजरत इब्राहिम नहीं से जंजीर से वो कथत कदौरी अदुगुम लब जात ने तोक तुसु मंगक तहफसल तोक तो लौथोक कदौरी अदुगुम लब जात ने अदु हुजिकते की होना करी मरम के नहा के मंगक तोक हापगुम हपचलिसी करी तोक अखोई जहनमगी मी जहनमी मी सिंगसिदा इखोई उरमनी होइना आई सपोज अदुगी वरी निशानी मताकेबा छि मखुत छि सुमि लैनि तरा मंगक सिदा योत तोने भपचन दौसि मखुत तुसु थिंगत खरनि सिसु थिंगत खरनि मंगक सिदा अदुगुम बगी टाइप नि लेहन बय हंदबि दुने अदुगा जहनमी सिगी अलामत तुंगोम द पुनगनेबा मखुत छि अखोगी कुसुर लेरबा अदुगुमना हाइबदि मासे माराल लेबा मिसक अमने हाइबसि छि ताइमेबा अदुने तुंगद पुल्लगा अखोगी मौलाना सिंसिन थिंगेबा तुंगद पुल्ला चतपा तुंगद पुल्ला लेबिसि छि जहनमीगी अखोगी केत खानादा लेबा अदुगुमबगी अलामत हाइबदनेबा भराल सिलोयरे सिगी मतुंगदगिदि शब्बे विलादत मुबारक का बयान सिगिसदा मते अमखक्तंग विलादत की मतम गिनेबा सि यामना फजबा पोसक नै सिगिसिसु मते अम हाइबदि हजरत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु दगे रिवायत तौबिबनी अल्लाह ताला ना विलादते मुबारक की मतम सिदा आसमान की दरवाजा अमसुंग जन्नत की दरवाजा जन्नत की थोंग आसमान की थोंग से हांगदोन खरबने अमसुंग हजरत बीबी आमिना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के हालात असिबु करमैना बयान तवी असुमना बयान तवे तसेंगना मक्की होइना अइंगोंदा अंगांग उनबगी नाबदो हौरे एसिनेबा अइंगोंदा तसेंगना मक्की होइना हवलना किनिंगाई ओइबा खुंजेल अमसु तारम्मिसिनेबा अदु खुंजेल दो हेक ताबा मतमदा अइंगोंदा अकीबा म फाउखि नोंग नुमित अमा मथंगी नुमित्ता अइंगोंदा संगोम की तेंगोत अमा
yamna ngauba tengot sharbat ki aingonda uhalle haibidune sharbat ki mongda sangum gi mongda ngauraga tengot ama aingonda uhanba matamsida aina thae thakpa matamdadi Allahgi fazaldagi aingonda akiba yauramba aigi thamoi manungda khof yauramba singdu loinamak Allah Taala na manghan khreba adu matungda aingonda anaba yauramidu naba hora amibu bosaktusu Allahgi fazaldagi adu hek thakraba matungdagi di naba haiba puk naba aingonda delivery gi matamsida nungai taba haiba sima su uhan khidreba adugi matunga dudaini Allah Taala na Hajarat Amina gi kari parda mamit ki parda si loina lauthok bikhirisi parda si hek lauthokra matungdagi di uda uningda uroidaba zat mayamam si Qur'an eba farishta ikoi ubungam mani shaitan ubungam si parda si Allah na hapchan bibadune adu Hajarat Amina gi di adu matamda parda si lauthok bikhreba adu tauthokraba matungdagi di mahang ki maikei da laibasi ikoi gi Zamin amasung asman sigi mark sida mi mayama malepasi urammeba aduga makhoi gi yamna masak matu phajaba asman amasung zamin sigi mark sida lepaga leibasi uramme makhoi gi makhut sida ekogi chandi gi bondana se sipai basu urammeba aduga sa khara masu aigi khuzara se aina leiriba kamra se sigi maikerum da kumthra ami seme sab adu makhoi gi machin sina sigi si zamarut ki oeba aduga makhoi gi masasine yakut ki oirame silung atang malung singduni go adu manung ne jannat ki samandar mayai da leiba samandar manung da leiba atang malung singdune jannat ta de du singdu loina mo phangadori meba adu magi machin sina zamarut ki oigani magi masasina yakut ki oisine ba adu sa ingon uhallami sine ba adu makhoi singji kuma aba matung chida aigi ka sibu makhoi gi masasina loina mo kupchalami sine ba adu gi matung adu da ingon da khudam ahum uba phangi sine ba khudam ahum se amana mashriq ki mai kai romda ama ani subaduna maghrib ki mai kai romda ahum subasina qabatulagi chat ki mathak tane ba uhallammi basi chida ahan ba yangom chida kitab wala sin amaka wazahat ki sath hairi ba ahan ma mangonda akiba khonjela ma takhre basi zamin amasung asman si hangduk bagi thong dune asman si hangduk khibagi thong dune ba amasung rasul sallallahu alaihi wasallam gi paidaish ki matam sida wiladat ki delivery ki matam se wiladate mubaraka ki matam sida adugum laba asman dagi farishta sing tu kumak nangai gi damakta Allah Taala na asman se hangdu an khibagi awas neba ado makhoina ahan ba pairiba ikoi karido bondana si sikisi asman ikoi jannat ta leiba salsabil haibadune hoje ko sarsine adune ba puraga laibasi adu puraga laisi kari marumgino haiba matamda nabi alaihi salatu wassalam sina hek wiladat oiba matam sida adugi isingduna jannat tei purak isingduna kusal tawnangai gine adugi matung adu asai gi sakhara masu kuma idana kuma aga makhoi gi masasina Hajarat Amina gi ka se si pulap na reba kupchan khibasi kupchal lisi kari maram gi no hai matamda dunya si di dunya ni dana bhai dunya isi afaba su phatta su ni lai si adui matam dura di phatta bai gi mahol ne Hajarat Isa gi matung de chehi chamanga ga humdra ga mathoi si khannar imi adu khannar aga adu jahalat ki matam phatta bagi asar dunya su dunya adu dunya se thoga abu matung chida adugum laba dunya gi phatta ba asarat mayam sing dun nabi da pokta na gi ka se pulap na kupchal laga thamba dune be habidi shayatin shaitan sing chi gi asarat bat nazare bat chi koi nazar bat hai bidi koi mihu chang mai tare dana nazar chang dana ngai gi mihu chang mai ri manipur dadi marun si boba naz adugum laba phatta ba nazar kaya sing du dagi mefus oina ngai gi tamakta Allah Taala gi me kei digi Allah na tha thak pane ba aduga mahakna
khudam ahum uidana sigi khudam ahum chisidadi firan neba mahaki mamit ta uhan khebasi amana mashriq amana maghrib amana kabatulagi mathakta tasengna makki sida hainingi basi kabatulladagi kabagi maikaidagi makka mukarrama gi maikaidagi bahaki din chi puraga lakani mahaki din chi sandorakani amasu maghrib amasu mashriq chi pulapna puri dunya se masinna thungna phelai khigani haibaduneba adugi matung adudagidi Hajarat Amina da jo bhi Allahgi maikaidagi uhan khibado tasengna makkiona adugi hubahu dumak oye Makka Mukarrama dagi Nabi alaihi salatu wassalam sina din se pheli re hore adugi matung aduda maghrib amasung mashriq puri dunya se din se hollime mafam khota hero ni sigi din se hondaba sid tablighi jamaat ki suni amna dakhal loiko senga da bomni tablighi jamaat ki amna dakhal loi bani makhoina puri dunya se mafam sida karai da musalman lai karai waidam mi tari haibese chatla ga mehnat taw khrabane mafam khuding mak da dum Allah gi ming lauba mi lerambe makhoina yaudringai mamang da dum sabai kiram gi matang da jaha mi lai mi tai haib mafam da ne badum changri se din gi dawat taw nangai gi damakta si Allah gi mai kai de gi ne Hujik Hazrat Maulana Ilyas ki zariya degi puri dunya se da char chand ne lagi khri se sone pa ikoi gi sanada tamphatin bai tai adu ne ba din da adu ki matik ma ki zariya degi adu hujik ti pura sitha kare jamaat ki ruh jamaat ki haqiqat tabligh ki hana lairamido thokre laitre buji jamaat chat pagi nungai ba jamaat chat pagi harau ba amusung jamaat ta ek system ama mahol ama lairambado बिल्कुल खत्म लैत्रे अदुम चटले मिमिंगी लोइना मकने एखोइ से लाकपसु मी से चटपसु एखोइ से चटखेबसु एखोइ से थाबसु अदुन एखोइ मणिपुर द चटनिंग्द्रेबसिंग पुवीरिबा मीदुसु याद्रे चटलिबा मीदुसु याद्रे महला वाला द लैरिबा मीसिंगदुसु याद्रे महोलम इकाई काई रे सोइ सोइरे अदुन एखोइने हुजिक चटकदोरि छि करम बनियत चटकने बस अल्लाह बिल्ला तौनांगाई की मस्जिद की मपान की माहौल से चंगदरबा मस्जिद की मनुंग सिदा लैरगा एखोइ तौबा याबा एखोइ की आमाल सिंग अइना सेंगना नेट सेंगना थोकचरि इबदु तमनांगाई की खितंग तम होगे नत्रगना खितंग आइगी ईमान की मचू से आइगी थमोइ मनुंग चीज चुहन खिगेना खल्लगा मस्जिद की चार दीवारी द लैबीबा नत्तना उपाय लैत्रे चार दीवार से सुसु लैत्रबा दुई तारगदी खत्म अदुसु असाइगी असरात खितंग दिन की ईमान की यकीन की शरीयत की ईमान की यावरिब असरात तो खत्म ओइखरने करिगे माहौल फत्तेबा मका मणिपुर मनुंगसिदा जो मस्जिद की मपान दा छिटलेबा नोंसित से साथीबा नोंसितने अदुना अदुसिंग दो लोइनमक फुइयबा याम लोइनमक मरुबिसु आलिमसु उलमासु जमाती नत्तबसु फुबनिना अदुगी असरसी ईमान गा अदुगी नोंसितुगे येंगबा मतमदा नोंसितुने हेना कल्लेबा अदुने ईमान सिनम थबंगम्मे अदुने याद्रे हाइबा ईमान सेमगे हाइबा तारगदी अइंगोंदा ngarangmak aina एखोइ इथा होइरम चत मतमदा हंगई करमें तौनी अदुगी दुनिया से अखोई द चंगक्तनबा अल्लाह रसूल की नुंसीबसी थमोइ मनुंगसिदा लैनबा करमें तौगदम है कान मणिपुर द थिबा फंगवै दुई मफम दु फंगनी दु तौतबु हप्ताम गी मनुंग द युम द अमक लाकदबा अतै मतम नुमित तरुकनी से नहाकना पामजब उलमा दो खान का दो हुजिकति मुफ्ती साहब के खान का ले चतपिरो छुकथोक थप द जिक्रुल्लाह अदुगे इस्लागी साता हप्ता मसे दुम लैबा युम द नोंग फदुक इतु इचा ओनबने न लाकपदु अदु नत्तबिदा चाही अमदा दुमे लैथोचो हाइबदुने ngam ngamdradi upai ni jamaat to so dugi system du sem ngamde bedusu aduna barhal yamna lure matam du di Hazrat Maulana Ilyas rahmatullah alayhi khoina piriba system du mohoina tawre iba mehnat to adugi mehnat to hujik laitre ekhoi ai ngarang hairi duni ulamai kiram sing sina mehnat tawraba matung chida akhoi da loina halwa se thambiramabne chak chi thongaga pugam da thidoga thamamabne aikoina tawgador se laukhatlaga chinda thammani sairani yochan gadap tangairame ba din sibo misal piri si ulamai kiram singsina adugi misal piri si adu amaka suhairi ba
olamai kiram singchina aikoi da tambirap matamda hanadi ising khorang ba mising ising pamba mising chi kuwa da changjal aga ising chuoga ising du chokat laga thaaga chatnara mi mai mai gi changa aga sine ba hairi se hujikti adusu kuwa gi manakta su lakna dri sine ba yamna lingna bai chang ji mising jina aduna ulamai kiram sing nakhoi tablighi jamaat sing jo tablighi dini tablighi ne thabuk tawri ba mising tabligh tawri ba mising chi da hairi se nakhoi hujikti Gua oiranu sineba, gua si oiranu. Direct nong matum gumna oiru sineba. Mafam umat lady mafam sida nong matum oina paire chatlo edu chu thabi roye pulap na. Chang aru sine kanamta. Gua gi manakta changak tresin ha na di khawrang ma mising chatna. Aduni lai misi chumna khaki muhaddis amma mafam amada laiboi targa di adugi muhaddis tugi manak sida. Hadis amatam nangai gi damak ta thama changna safar tawraga adugi hadis tu Lauram me adu hujik kana lege ikana lete laune hai bhai tambirage ne takpirage ne nangbo laune hai bu matam da yad re sai chak thamam bi chak to laukhat lo hai bi dilai ulama sing chin laukhat le dana machin si hapchan bi re dana khadang chi pairaga ni ime ba sayo na sum nik pi re dana bhai yot thabi yo hai me ba adrasu ikoina sathi bi chang chi yot thaba natte Bas hujik amaga hairi se chaidup amapur oye adi duga magi makhrau du de in dagar upai leitre sin yothabu hu yothabi dre hairi me baran adune belai sin aduna durre yatim gi matang da jobi kuch adugum lab uhan khribu singdu ta seng namak ki oina puri dunya sida hujik asengba oire haibiduneba mahaki kalimasi Europe Africa Hindustan Iraq Sham Ajam Arab Sing Chin Asia si loina maktam mahaki kalimasi bu roshan oikhere munawwar oikhere mafam khudi makte hon kra haibiduneba